Conspiracy theory lang ni siya, guys. Oh, sige. Urban legend lang ni siya, guys. Sige. There's no proof. So, apparently, Beyonce and Jay-Z is behind the death of Aaliyah, Left Eye, Michael Jackson, kinsa pa na mga nangamatay. Tupac, Siguro. Biggie. Siguro. Oh. So, para dili ka mamatay, dapat pasalamatan ni mo si Beyonce. Pag madaog ka og award. Ang context sa mga comment na ko makita nga, mag-thank you Beyonce. Oh, si Rihanna nagpasalamat kang Beyonce. Si Lizzo nagpasalamat kang Beyonce. Si Adele. Si Adele nagpasalamat kang Beyonce. Oo. Si Taylor Swift, mudawat siya og award. Pero murag wala niya pasalamati si Beyonce ba. Kanye West ran up the stage to the rescue. Kay para i-save niya si Taylor Swift. Si Kanye ang nagpasalamat para nagpasalamat kang Beyonce para kang Taylor. Para dili mamatay si Taylor. Para dili mamatay si Taylor. Yawa ano nga konspirasy. Gisave ni Kanye West ang kinabuhi ni Taylor Swift.